bana betu ba muvilo mbujimai meme wenu Stani Luboya Mukendi, candidat député provincial mu Congo Espoir regroupement A25 jindo kunuji wakunu lomba jani shajase nusungula lungelela tukanda mpatuka ndongolole bilema bijibana betu badibumbuka bashia numero yangi 76 mu députation provinciale ville wa Mbujimai nwelele koko kabiji numero 44 José Mpanda Kabangu député national twela itukanda bana betu mujani shejenu kimuto hatuka nangu nuji nwelele Chilombo Félix Antoine mu numero 20 comme président wa république twela twambakaja chikele cho chikwamile kabobu katika sama nchikujingani bosu badimo momai ngandu gene bakwambile kabobu